namaa jalqabaaf dhumasa tilmaamuni in ulfaata waan hundoo makeessa ilmi namaa daggala turee bulee dabala ilmi namaa daggala turee buleeti dabala ilmi namaa daggala turee bulee dabala ilmi namaa maal daggala turee buleeti dabala ilmi namaa daggala turee bulee dabala ilmi namaa maal daggala turee buleeti dabala silaan akkun keenyaatti dhala namaati isaanii har'aa goota koo ya Allah ya Sule ya goota koo ya malkaa sibbisaa ya goota koo ijoollee amboo dhufuu ya goota koo eenyuma doorsisaa ya goota koo dagabaa hasaa daarii gibee hin sodaati yaa qeerroo koo ittalee yoo si gabee nyeree yaa goota koo warroolee nyeree yaa goota koo dagabaa saadaarii gibee hin sodaati yaa qeerroo koo amboko yaa goota koo ambo gaafa dilbii yaa goota koo jalduu koo gindee jaarraa tokkoof du'aa turre kunoo har'as duule Maal Mallisaa Maal Mallisaa Maal Mallisaa Maal Mallisaa Maal Mallisaa tokkoon du'a tokkoon ajjeesisa dhufaa darba nu hinnumaan cabsa keenya malee sanuma saneessa Maal Mallisaa keenya Maal Mallisaa irra ilma namaa jalqabaaf dhumasa tilmaamuni in ulfaata waan hundoo makeessa ilmi namaa daggala turee bulee ilma namaa jalqabaaf dhumasa tilmaamuni in ulfaata waan hundoo makeessa ilmi namaa daggala turee bulee dabala ilmi namaa daggala turee bulee Otadee abojaa kumbadde biyyoon galaba ti walirraan tarakatti maalo geesse lattuu seenaan duuteen baddu ya bojaako bojiyaako ummanni si waama jedhani maalo obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorrooni namaatte nan baranan taa'u booloo xaddee abojaa kombadde biyyoon galaba miti walirraan tarakatti maalo geesse lattuu seenaan duuteen baddu ya bojaa xaddee abojaa kombadde biyyoon galaba miti walirraan tarakatti maalo geesse lattuu seenaan duuteen baddu anoo humnaan qabu waa tokko siin godhoo
Ebaadu sile ansini hirafadu Anohumnang እንግዲህ ስለሆንክ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ላንተ ማን ናት? ኢትዮጵያን እንደው በደፈነው ሞናሊዛ አይነሽ የሚለው አባባል አይመቸኝም። እንዴት ማለት? ኢትዮጵያ የ83 ብሔር ብሔረሰብ ድምር ውጤት ናት። ዘረኛ ነክ እንዴ? አይደለም። ብዙ ሰዎች ዘረኛ ነኝ ይሏል። ምናልባት ጎሰኛ ነው ብለው ሊሉኝ የሚችሉት የጎሰኝነት ስሜቱ የገባቸው ወይ ጎሰኛ የሆኑ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ያድዋ ድል የአንድ ብሔር ነው ብለህ ታስባለህ? እውነት ለመናገር አላስብም። እንዴት? ያገራችን መላው ብሔር ብሔረሰቦች ደማቸውን አፍሰዋል፣ አድዋ ላይ አጥንታቸውን ከስክሰዋል። በኢትዮ ኤርትራ እርቅ ላይስ? በኢትዮ ኤርትራ እርቅ ከሚደሰቱት አንዱ ነኝ። ከዶክተር አብይ ምናችሁ ይገርማል? ራሳቸውን እንደ ኪንግ አይደለም የሚያዩት፣ እንደ ህዝብ አገልጋይ ነው የሚያዩት። ጅራ 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 Bolo 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 tadde aboja kombadde biyon galaba miti walirran taragani malo 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 gese 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 lattu senandu tembaddu ya bojako bojiyako ummanni siwa majedani malo 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 barina kamise magani magalo sibide midaka shaka ilma wallo omo kurmigiya shaka suwana waya halama lakilale namijaina tole sidola jitite wayel molo male kedu simale Jalala sigarana ye bina ben lintala rumo dumbushetane bina ben tahu malanta magama ye bina Oni siyade anjalalet walargan kenyo yamuken gadi saloni siyade anjalalet walargan kenyo yamuken gadi saloni siyade hasawnike nimiyawa jechikanke kangalawa nemshi sawa sawa ya beredu idire ne maluma dabe nikabujarti ne maluma dabe namni kabujarti markabto